Kisamla thep kampulit mentaka sengi ke baar ke hanyo terik risa arjar posan. Kilalet bentur hakmat jangka office jangka Central Recruitment Board kabadan ha golfling namar ke jingslam ban penmi ek result jangki pulen kabalayat menta kumbalalai benai AA. Uwi samla puli bathep ekani ke kampulit habakranch kilap thai kubor. Ula pentep bu chairman jangka Central Recruitment Board ula pensngau haki baka jingpen slam ekani ke result kadina kaliang jangka company ba shimti ban pet iki marks jangki kertong kibe khuan hakani ke exam. Ula ongru babaro kisamla puli kilas ngau hon ne kani ke jingpen shai na kaliang jo chairman ka CRB but hapo jo ni ubanai risau ne ha ubanai banwan la pentep ba en sapalat no yeke result jo kani ka kampulin ni kerman ba kani ke exam kan long ka bayat daga jingkhot jing suba kumbala penpau do chairman jo ka CRB but baro ki bala trish tom kin yo ela kanong laban rap shu shu uni usamla aspirants semua applicants kuah menang menyo jengtip kan kamdai ke protes tambangan tamu ini yo jengtip lalu mau kata result ini yo marilah siap terang lalu ini yo nama tong kadiri kalau diri ini long ispo aktif ke jengtip posisi mbak kan benar lah dili bisa minta teh kalau yo lai benar lah tam teh hajing saya ketika nu benar pun kami kata result mentak ayat kan benar ke manong kanu pernah tak kompetitif mah kanu pernah yo results te kami home minister buron te ila om ni ba hapo lai pernah ini pendap ke results te tambah lai pernah te kala atam te tam kumbang yo keren ni bisa doktor marak ila keren bakani gar recruitment kamdai nak MNP kadai nak company ni bakasim aslam nak ki Pi lak sengohun ni kata jing jubab ke namun tak jing keli jong pi kum candidate. Hoi, ya kata tangi lak hun mah. Bani bong bersusap on suja te. Ngilak hun ni ke jubab yang ini. Mata kumum doi ong ba by October dan November kapon ka interview ka result set try ila pon pendap kat kum ke jing sem ke jong pi rengkat bagi para baya wan le ini ke PET bagi written test pi semua kum no ba pi dam jengmut pi dam jkermen pin la kan pas oh ya kata kadon bi ka jengkerban ni baya kun hot baya kun hok no amar ba nanget bakani ka recruitment minta kalong transparan ni amar kamdan minta ki de kumi para bayu kun tengitip ba bayu kun hok ni tristom minyo ba la kanong deh ya ke ibakran ini tengi la kun ba kata amar ngim object ngim era amar ki applicant sing istu ba ngibon ba ki amar ngi ngim pa pa tengi tip imdan ha kabor tip ki di tambah nganget sekali ba tapon ba ong ida adang lagi niyo kun bila biasa kita kembali orang pihon kejengkeran ni kita orang kumdon aku yang chairman kumboong semarak ya kata ka iong hi mairu bahkan diga recruitment menta kalong transparan bakam don kita ki jung tahu senam lagi senam abut te nganget ba nani sakmat ru ikini result sekali iki bukan sewan bukan no fair bagi bangangen sekali kata kolom tah problem also. They understand very well. Like that corrections, like that the YouTube. And so explain it to you, explain it to you. I really broke up. I have a nice one. Lili, Ali, Baba, Ali wants to know. One batay na mariol, all accident, wala pun mari. Akan kami nyo kasi nyo malang pa. Kaya ngalingan patay nga ifibet. Nalado itren nga bati authority hapo ayu. Kiyong baka ni kadi ka long process. Kamdi tang spa na asbangon. Dikilak. Dikilale a corrections, kilade le a corrections. Kidang dan yang ki papers ben hap le a corrections o. Kiyong ka result ini season peni. Wat la taru la depa ini saya nak yang hanya lami pisang wak. Nama punya macam saya dia, dia beli.
Ni pun nuna. Yang so dia tang sama itu nyeling ting tin batai fee. You have got the rights to know also le. Tidak kau hak bantil. Tingginya lami fee itu bisa tin batai fee. Long